Kompanija MFC je lider na polju digitalnog arhiviranja maltene od svog osnivanja. Glavni razlog za njihov uspeh je kvalitetna usluga, ali i obučeni kadrovi koji su u stanju da odgovore na svaki zahtev korisnika. MFC Microcommerce je kompanija koja postoji već 20 godina i uspešno se bavi analognim i digitalnim arhiviranjem, mikrofilmovanjem i skeniranjem dokumentacije. Sam dokument management sistem danas je značajan za poslovanje svake kompanije i organizacije iz razloga što štedi prostor, smanjuje troškove i u mnogome olakšava poslovanje svih zaposlenih. Naš cilj generalno je bio da ljude, softver i opremu povežemo u jednu neraskidivu celinu i da damo novu vrednost starim investicijama. Jer svi znamo za gomile papira i dokumenta koji su se ranije skladištili u ogromnim kutijima na ogromnim prostorima. Danas je to sve mnogo jednostavnije uz pomoć DMS-a, jer imamo elektronsko upravljanje dokumentima i sve se to zapravo nalazi na jednom mestu. Uvidevši da na tržištu postoji potreba za kvalitetnim DMS programima, MFC Microcommerce je ponudio sopstveno rešenje – Spider.net. Tokom godina, ovaj program je evoluirao u visoko sofisticiranu alatku koja u mnogome olakšava poslovanje kako velikim sistemima, tako i malim biznisima. Mi smo naše 20-godišnje iskustvo na polju upravljanja dokumentima utkali u jedinstveno rešenje Spider.net. To je naše softversko rešenje u okviru kojeg se nalaze različiti moduli i alati. Između ostalog, tu je rešenje Spider.net e-arhiva za arhiviranje dokumentacije. Zatim tu je DocFlow koji služi za elektronsko upravljanje poslovnih procesa i proces dizajner koji predstavlja alat gde svaki klijent može zapravo samostalno kreirati nove poslovne procese i izmeniti već postojeće i moram da napomenem da je svaki od modula poseduje alat za digitalno potpisivanje sertifikata. Ono što treba istaći je da MFC Microcommerce redovno implementira nova zakonska rešenja Evropske unije ili lokalnih zakonodavstava u Spider.net, čak i pre nego što ona postanu obavezna.